subscribers lang naman Moilan te hadaba channel da welcome na miyang po awang na channel dam na hepak lauling numan pe video update na yang miyang pe ke ngoyang ki hadaw china mong miyang atatay pa tanya ngawlan atam ja hadawa viewers lan hayang subscribers lan de chai tam kama mailak se tay puchine hadaw chai dam lak china se video ya pai bungona tao khai lai bulan numan yo apong tawe singa hadawa hangi pusi se Moilan apong tawe singa yalak china se ngangkeo se bu hadaw awang ne naman Moilan de china dana teman Moilan singa ngopu ENPU temane yubu FNTA sapu tu sawici hibak ma leniki FNT yuan de temane agitation kipu protest kipu election nohoi vote cha nohoi hanna yedambe temana len pu jangoyang ki hakia sabnyak pu phai yuan de central government ebu newspaper me tawa hakia ngayang ki saba ENPU area de financial autonomy phala hami bukiya ye chibe state government hango pangpu pokpu yanalak hayang resource disbursement na ENPU kaya iman yang ki mianglak sa ibu newspaper mataw ngiyang ki hadaw da daw ating lak yang ki ane teman Moilan na ibu FNTA ENPU temana miangbu yeji hayang bu hadawa central government kaya pabu aja say ibu de tawo ading yelak pangoyang ki hayang boy newspaper jama tawo ngiyang ki hadaw newspaper ma ibu central FNT propose ne myang bu de ENPU la ne accept ne myang say ibu news ja ngiyang ki hadaw wan de tawo sing of wa ading no hadaw FNT ENPU to mana yubu ajibe central government proportional myang buyang se tawo singa ya puja moyang ki tani viewers lan teman Moilan FNT chiang ba singna hayang boy FNT phangma hangi ba provision yu ngonang ki FNT taw gama ENPU area ma hakkanang lak hakkal linglak se bu yesing bulan ma ngona tawo yesing bangoyang ki tau kai teman Moilan singlak china se tawa hakia cham e tampane number 1 me FNT phangma teman provision ja yu bua legislative autonomy yu yang ki ado legislative autonomy hangi si se gama sa Nagaland state me emlelan 60 singona ado 60 emlelan teman Nagaland Assembly short one day Nagaland hanga ke mayong matala government tu shawa tening pu wangpeng mahangi linglak say ibu yamana low pass na mena ane hadaw decision yana hadaw the legislative powers mena hakia mo ENPU area mongobu legislative laneo yoi ning de decision ya oklak china se yoi ning de ke mayong lak china se hadaw low ling lak china se autonomy ya kai freedom ya kai se yubu jangoyang ki number 2 me executive autonomy yuyang ki executive autonomy hangi si sa teman state me council of minister mona ane governor mona ane chief minister mona iman de executive minna hami tawi ibuki legislative assembly में hangi ba law pass na myang hadawa executive la ne implement na myang hakia mu ENPU wan kon meo ENPU mong ma ngopu legislative la ne ling bu law ENPU phang mo ngopu executive la ne pass na myang la tinase enact na myang la tinase implement na myang la tinase autonomy freedom yubu jangoyang ki number 5 administration autonomy yu yang ki sa taw ibu
legislative autonomy, financial autonomy, executive autonomy tau gama hadau hangke ke mayong atala hadau administer ne myang lak jine administration mongbong haki amu hadau administration na ENPU lana mu linga tailak jine se hadau autonomy yu bungoyang ki number pli ma financial autonomy sa hangi ba fan pai hadawa central mabu state te pai nang state mabu yoyo district te hakia tamahan bungona hakia yechi ba saji central high ENPU direct connect ne myang yang hangi ba fana ENPU de pailak hadawa direct central mabu ENPU de phalak china se hadaw financial autonomy yu bungoyang ki akyang yuna hadaw pli tangma FNT yu bungoyang ki hadaw yu ngowan de mawang 2023 wang piang ma central kaye memorandum of understanding draft ja sonyang ki draft se wanda tuman Moilan na singaya lak china se draft ko bija iha sa FNT tau gama hakia ngolak hakia linglak FNT phangme provision lana hakia ngonang se ibu hado raf ko bija teman da sonyang ki hado badang me ENPU lano review ne myang lak chingna se ane final review a state government review ne myang nge paulak kan paulak yesu bua tingayi lak ane pien bukan na vinlak hakia review ne myang nge 31st December 2023 saume central da submit kai se ibungoyang ki hayang boi sa dongoyang hado wa review ne mamyang ane submit ne manmyang ba monang hado jingne ENPU kadlane ENPU wonyu we balane state government da hado ba dangme review ne myang central government da 31st October 2024 lendebu likyang saume review ne myang submit ne myang lak china se appeal bu request ne myang bu jamoyang ke hakke request ne myang phema 30 October 2024 na morong express ma ngai bu newsa ngi bulane ngi nang bai hayang bo yengi bulane o chaya ya lak china se hadawa chiang ilak china se tawa teni bu video ya bai bu mana tawa mong bu ke ilak hayang bo news ma hangango hakia tawa iya dalak FNT teman Moilan na singna Frontier Naga Territory hadawa phangme provision na hangengolak sa tau I debu sa Nagaland government proportion myang bua FNT yajibe FNTA proportion myang mona FNT de ja pauyang hadaw yakai FNT yajibe FNTA yakai se yang mona sa hadaw FNTA hangisi Frontier Naga Territory Authority Authority hadaw pauyang hadaw yakai se iyang Nagaland state government ENPU lang demande proportion myang ngona hadaw FNTA phangme provision phabwa legislative autonomy ya phalak legislative hanga hami kema pai hakiamu ngolak executive power hami state hanga chongo hakiamu chola financial autonomy ya phalak financial autonomy hami hanga state chona bai hakiamu chona pela administration jangme adam authority set nem yang la hado authority kaye lai lakande lai lak se yang imana hakie proportional yang bu jamo yang ki hado de ENPU la ne ibu hado wa nyong plek monang ki ENPU la ne yu pukia ajibe yoyu ne myang bu yang se yang sa ENPU la na hakie e mona hado da tumana monglak chia ENPU area backward ne myang bu jingne mi kem ye yau bu jingne development ye nang bu jingne economically yong town ne myang bu jingne socially ye mai bu jingne educationally backward ne myang bu jingne infrastructure da laiwanda hango development ye nang bu jingne mi kem achiang ha yaulak chia esikama achiang ha uplift ne myang lak chia se yang central me bu direct control ya kai se yang yu bu jang oyang ki hayang bu hadaw de state sogari ye ibua legislative power phana yo oklak executive power phana yo oklak
financial autonomy phana yokla hadawa hami hanga ke mango haki amu ke ma pela hayang boy authority cha set yang state government district laila ane hado district ma botam dai bu rural area yesi ke ma yoy communities lande sa taw ibu authority lana laila hadaw de teman moilana hanga de nange konyak pangyuhalan teman moilana hanga de nange teman monglak chia ana ENPU karlano district work ngobu teman monglak chia okay tani taw ihu bua FNT chiang ma teman yong sabnyak mongko bu phai hipak winyang tuiling sausana bayang ki bonyu wi palano sao hakia ling atai nang hayang boy sa state government propose bua teman dai bu ki chipe nong play purpose ne mengang nang hadaw dai ENPU karlan tumane bonyu wi palane public new halan temane monglak chia se tani bu video kaya teman moilane jame te nyolak jinese yesing bulane singlak jinese ye chai bulane chai lak jinese tani bu video man teman ngama hakia pongtam bungna laibu hayang chai bu naman moilan da minyong panang ane ENPU karlan tuman moilan da kawang moiman pa thank you